lakay. Anya taray mi dumi dyan bakay? Mapangko ibaga at di may papan iti free check-up. Kan donation drive into no may alunes. Ang mga awan pa'y nangidaan nun kan kwa na. Sayang mo day jay. Free check-up? Itaman pa eh. Wun nga rod Mas dawak lang Tabigla mo na nagbalin nga aktibo dagiti opisyalis tayo. Nang runa day ta kapitana training. Nga midisan pa'y nga eleksyon ay naapaw. Di na pa'y masolusyonan ti kanal nga irekreklamo tayo. Dahita nga road. Ta makita ano aksyonan da ta eleksyon matin. Bakit? Sa ludsod naman gede. Nung naala ni Nana Hilda ti kwarta sinulisit da ije barangay hall. Nabayagan da ije Ay wun nga agpay sulakay. Sapay la kumata itid damutan tapno adda usaran dya bakit. Kumusta kayo, Nana Hilda? Ay, kastoy lata Ada free check-up amaangay dya barangay hall into no may alunes, Nana. Mapan kayo Kaduang kayo no kaya iyaw. Wen man. Magano, ada may rekomendada nga agas kanyak. Ay wun gayam. In turnover ka dida kapitan ti kwarta na sulisit da para kada kayo. Awan ba't? Nay, apay ngay. Kat numano abulan ng tinapalabas sipod nagsulisit da. Saan siguro kumpleto Imposible Kasaritak tuman ni kapitana. Isupay kumaday dyan nga igatang yu iti masapsapol yu, Nana. I-update kay tao. Sayang man no saan yu amaala. Sa di naman ti papanam training anak ko. Mapan mi bisitaan ti kanal nga ireklamo dagiti bumarangay, tatang. Nabayagan na reklamo da dayta. Saan nyo pa yung amin ang aksyonan? Kas kapitana, kayat ko personal makita, tatang. Tapno mo ilaang makapagpanunot kami, nuan niya solusyon ti kasayaatan nga aramidan mi. Nagado pa ka kumikumam anak ko. Itangaw madan iti eleksyon. Nagado project siyo. Kasta talaga, tatang. Masapul nga agpabanglo tayo manen. Iti kasta, kat maala tayo ti botos dagiti tattao. Anya, Saan laang matasyak ti kastoy, tatang? Ado kami. dayta ti paglaingan niyo. Tagpabanglo. Idi nakatugaw kayo. Manmano ti maramidan niyo. Itangaw madan iti eleksyon. Nagado a project siyo. Nagado a bisbisitaan niyo. Imay da kapitana training dito si Chutayo itay bakit? Anya timay da imbaga dudong. Napanda binisita ti kanalaparikot tayo. Ay nawaw. Itahamampay. Nabayagan na reklamo da ita. Ngam itadala ngay naksyonan. Saan ko pa yung malagipon ti may papan iti da ita kanal. Ngam napandaki nita. Baro ti siguro ti plano dang hagpabanglo manayin bakit? Basta siyak. Ibutos ko ti opisyal nga uray saan nga eleksyon kat aramidan na ti responsibilidad na lakay. Oray siyak mada. Diyak kaya ti opisyal. Asalayang rumwar no umadanin ti eleksyon. Kaskin kapitana training. Ewan gaya. Nasaludsod mo ka di kin ni Nana Hilda. No naala na tinasulisita a kwarta para kin guana. Awan ka nung pa'y matinintad ti barangay officials tayo. Ay nawa. Nabayagan day ta. Iso ti may sagagaraak di ta barangay hall inton madamdama lakay. Ibagak kumamot lang ti may papan iti kanal. Ngam, may damagayang binisita. Anya ti masapol mo, o siyang? Ay naimbagngal daw mga kapitana. Kastamat kan ka. Nadamag ko saan ka nung pa'y matanay turnover ka ni Nana Hilda ti sinulisit yu akwarta para kinkwana. Umay ko kumasaludsudan no kaano yung aitad. Saan pa'y gayam itad day jay? Saan pa'y kapitana? Kasaritak to dagiti kagawad ko. Ta i-turn over da iti kabiitan na panawan. Ay kati kanal mi ngay kapitana. Ada ka din na panunot yon na solusyon. Kinapudno na napan mi binisita itay. Madama ang makiko-coordinate kami kadagiti masaknan.
Napartak ti aksyon nyo ita, kapitana. Kasta talaga ah. Nalabsak ti kanal, aparikot tayo abo marangay, kasinsin o siyang. Agdamot tan ti trabador. Project ka no da, kapitana, kasinsin. Outdated ka manan. Nabayagan na reklamo day ta kanal. Ita lang ang panunot da nga ipasiminto. Ay nawaw at talaga, kasinsin. Kaano lang idibinisita na. Ita, dagos ti aksyon. Talaga siguro nga agpabangludan, kasinsin. Kita kit di no talaga nga kasapulan ti tulong ti barangay. Agpatulong dan ita taumadanin ti eleksyon. Nalaka maasit gan nagiti opisyalis ita. Saan akas ide nga urag sobli-sobli kay di barangay hall kat awan aksyon da. Pudno lang unay data, kasinsin. Ay, style dagita tao. Man-manulaang man ti opisyal tayo ang makita mga agserbi. Eleksyon man kan saan. Da kagawad Jimmy kanton niya lang mati makitikitak nga aktibo oray saan nga eleksyon. Inayon mo ni Manang Gracia, kasinsin. Ay wan, oray ni manang grasya. Idisan pa nga eleksyon, makita mo piman nga ag house to house. Kasta talaga ti opisyalis a deserving ama ko na, kasinsin. Nalaka ang maasidgan. Saan akas iti daduma dita? Asada lang maasidgan no kasta nga eleksyonon.
Oh, kapitano. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawan. Talaga agimagat kayo ah. Sigod mat, peryang. Inaldaw sa amatan nga dapapapanay nyo. Kaslasaan kayo pa yun nga ina na. Gaputaado tag kasapulan ititulong mi. Sika ngay, amang ano adamot titulong a kasapulan, peryang. Ibagam lang, amang ano kabailan mi nga itay. Asino nga iti ibutos mo iti kinakapitan peryang kasinsen? Ni Jimmy, kasinsin. Di mo kayat ni Kapitana Training? Saanon? Nagrigat ang maasit ganday ta ang training. Sa may sa, pakitang tao lang. Rumwar no eleksyon. Ngamno saanan nga eleksyon. Danda ni Jakon makita ti panagrup-rupa na. Sikay, kasinsin. Asino ti ibutos mo ang kapitan? Uray da kami kanila kayo. Ni Jimmy ti ibutos me. Ni Jimmy, eleksyon man kun saan, makita masipupusong agserbi kadagiti tattao. Kasjay ati opisyal akasapulan tayo kasinsen. Korek ka dyan, kasinsin. Narigat ti mailawan manen iti dayta at training. Agawaan ba kayo? Tapno umunata amalpas. Ay nawaw, makauray ka kadila kay. Uray di ka nagpapintas. Tagbutos lang mo, tigagarata. Panagkunam lakay. Adda nga tanam nama ang mga bak ni Training. Yang lang masigurado ba kayo? Basta siya, ni Jimmy Latta, ti manok ko. Nay, Ni, asin ulit ang nag-text bakit? ni magkasinsin peryang. Dagasan ta kano iji balay datap no adda kadwa na nga mapanagbutos lakay. Mayat ti isa mo ah. O siyang, kasinsin. Una, takas la mga bakti manok ko iti kinakapitan kasinsen. Nakita nga ruday jay, kasinsin. Adayo tinagbaetan da ni Training. Panagkunakit, sure win matunday jay, kasinsin. Sapay la kuma kasinsen. Sapay la kumata mga bak ni Jimmy. Tapno masukatan mo day ja Training. Awan lat inaramid na no di agpabanglo dito'y barangay tayo. Nga ruda, saan na-deserve tagbalin a kapitan? Ngamin, sa larumwar kan tumulong no eleksyonon. Panagkunam tatang, adda ka diti posibilidad na ang mga bakak akapitan? Ay, depende lata. Training anak ko. Kas naalanganin kayo matatang. Nangagkoy tayo nagbutosak. Asi ka ti pagsasaritaan da. Nalaing ka kanong agpabanglaw. Kung nadagiti kinagiddan ko nagbutos. No kasta. Ay, abangan mo talaga ni Jimmy akalaban mo ti mga abak. Ay, saan ang mabalin ang mapasamak day tatatang? Saan? Diyak kayat ti maabak. Nugasat ni Jimmy ti mga abak. Aklo ng latan Dakil agatad din tultulong ko tatang. Wan yung naladaw ka nga ron anak ko. Kan aklo naman wano saan. Naggapo iti pundo ti barangay ti daddo maabajay. Tanaw sar ka dagiti projects yaw.
Anyat orasan, gumaon pa'y lahing dahit a Diyos eh. Makapagwisit na talaga. Nay, ay nawaw. Ay natinarabid mo babaw. Si ka magayam timang mangagaw. Apay nga ibarbarsak mo latan dagiti gamit yaw. Kasano? Awan pa'y nga agawid dahit a Diyos eh. No sino nga taayat ti kadwa na. Ah, kunak ba no nakisinda dakit ni Bonita? 5 nga oras hindi na malabas. Gumaon na pa'y langas yung mangpay. Awan ka dititiks na king kanak kaw. Na-traffic ka no. Ngamjak mamati tatang. Ang lalaki di mo tinanak kaw. At damagam titiks na king ka. Marurudak nga ron. Imbiling ko nga agawid a dagos. Ngam nagtanggan ti ulo na talaga. Ay na, apo. Bubong, nukas na ka na yun. Awan mo kon. Maibos ti gamit aditi balayaw. Para na traffic lang ni bakit mo napudutin ti ulaw. Di nakman pakibiyangan tatang. Numaasar ka, ti puon ti mangga ti ipangipapasam iti ugit mo. San aday tamang perday ti gamit yo ti paglaingam. Awanin maibos ti gamit yo anak ko. Apay nga ka lang Diyos eh. Itay pa'y urahin ka. Itay pa'y amabisinak. Ay, na yan. Anya manen tinaramid mo si kabubong. Manumanen agamit ti pinirdim. Ay, nawaw at talaga ti kastoy abiyang. Sino nga mintin lang ibaking ka? Amabayagan ka? Nagtiksakmat kan ka. Di mo ka di maawatan ti kunada at traffic. Traffic. Na-traffic kami kan Mari Bonita. Taado ti turista ita. Iso nga itala ang anak kaawida. Day talagang ti makagapo. Anya ti kayat mo? Patayabon me iti nagluganan me? Hoy, ma-stress ako ni iti kastang aramid mo. Nabuong manan dagiti tasa kas kadaan niya laditan. Kurang pa day ta. Nairuang kan iti kasta. Tunggal na pudot ti ulom ket gamit tayo ti perjem. Makauman ti kasta. Di ka pagyaman. Tasan aturupam ti perjet. Ay nawaw. Pudno asa anak akabkabilan. Ngam panunutan man ma ti masaysayang akwarta kadagiti gamit tayo abas ta ibarbasak mulatan dita. Kastala akanayunan. Aging kaano nga ulawak Mildred, dandan ni ibo sa magayam ti gamit dito'y balay. Kita man to'y flat screen at TV tayo, nabatak matan ti screen na. Gumatang manin Ay nawaw, ada ti kwartang nga igatang mo, alaman? Makipurdiya manin. Talaga at sumakit ti ulok kan ka. Hay, jak maawatan ti kasta nga ugalim. Biniling ka idi. Ano mabalin kat kontrolom ti bagim. No napudot ti ulom, mapan ka iti poon ti mangga, ta uray iso ti danug-danugam. Nalpasay, nagkato nga sasawam dita. Anyapit ti maramidam. Saan mo mabalin ama isubli ti napirden? Jak amon at talaga. Ha? Dita ka man langay. Mapanak itayin ti kumparik. Ita, pumanaw ka na nakasta. Siya ti pagdalusan ka na ti binuong mo. Lumabasak, Jusay. Sa dino ti papanam na Perla. Mapan ko itulod to'y karni ti baboy ti ayan na Paul. Anya gay dagita isaksakom. Gabi yung sama dagita. Una na, pinirdi manon ti asawa. Ay nawaw, apay ka numanan. Sa anak laang anak kaawid adagos, ta-traffic kat nga rod itay. Idi simmang petak ay na, agkaiwaramot ng dagiti gamit dito'y balay. Tagayam, imbarsak namanen, agraman ti flat screen, apakibuybuyaan nyo, nana, naperden. Inulit naman ang tikas iti inaramid na iday. Di na amo ti mabagbagaan, nana. Di na pinanunot, asayang ti kwartaan na igatang kadagito'y agamit. Anya nga iti ko na ti asawa medikal man, Mare. Ay, ma-stress ako na talaga, Mare. Oh, anyat na pasama kaya, Mare. Awanan, naperdi manin ti mano agamit ijay balay. No kasta, imbarsak naman ang dagiti gamit yo. Wen, Mare,
Dagiti langan plastik agamit mi tinagbati. Awanen ti pagkapyan, awanen ti pagbuyaan. Ay, nasakit ti ulok amang pampanunot, mare. Di gumatang kayo manan iti gamit yaw, mare. Saanin, mare? Ah? Nangamong ditan. Ang mga nugumatang akat pergyen tumanin nila kay ko. Sayang lang ti kwarta. Sa bagay, mare. Di ka pa'y gumatgatang. Tapno maamiris na, tibindot na. Wan nga rod, mare. Nairwamon iti kastang aramiden na. Tunggal ng pudot ti ulo na. Gamit me ti dadaulan na. Ha? Tamakita na itaa. Ay, anyang pelat aramidom Jose. Apay adi ka pay lamang ipapudot iti kape. Timudot na yan, itaypay. Apay nga ro din nakitimplan iti kape. Ay nawaw, kalpasan tinaramid mo? Kalpasan abinuong mo dagiti baso dito'y balay? Kung naman no gimatang kan iti baro. Pangala ako mga iti igatang ko, kat awan mo't inyawat mo akwarta. Pagkapyam latan day tanakupit at akure. Timpla among ta sa anak ng agkapay. Ay. Asino mga itimayat ng agkape iti takuri. Kaslawan ti tasamoy. Talaga nga awanan ta inibus mo. Ano sam ita, ti agkapi di tatakure kunak manen. May kamay, dito'y balay. Anya ti masapul mo, anak ka. Mabalinti makikapi tatang. He, ay nawaw. Awan ti kapiyaw, iji balay yaw. Adda pagkapyan na man ni bakit ko iti takuri. Kasano mo nga men, binuong mo amin abaso yaw, idi na minsan. Nakaungatak lang iti dayjeng aldaw tatang. Iti panagkunam ka din, kit na siya at ikastangar aramidam. Bason mo't lang ni Jose Napay ngamin papudutan na ti ulok. Nagloko kan baraw. Ipabasol mo pa iti asawam. Namin ano akas ta tinaramid mo. Kasano, numauma ti asawam kaagsapol iti sa mahal lalaki. Tay nasingsingpait niyam ti siga. Pagyamanan kid di ta Jose Tasan nga iso ti kabilag no kasta makaungatak tatang. Weng, saan lata dagiti gamit yu ati dadailam? Malala, agkapi ka. Manadamdag iti baso ka. Abang ano iraman mo kidi apirjay. Awanin ti igatang kuno bilang lang baraw. Iyon mo man titibe tagbuyak bakay. Ay nawaw, manglukluko ka kade, Asidig ka mat iti TV. Anya lang mo dya pindutom. Nung masadot ka, at damat ti remote iti sangwana mo. Aday ta, ion kon. Ay, nangisit mo Awang mo ti makita pa kahit. Common sense mo tin Nalipatam ka di tinaramid mo? Screen lang mo tinabutak. Ay naapo, pang ngaasim man usaram ti panunot mo. Anya anabetak laang ti screen na. Siyempre, no nabetak, naperdi mo tin No anya mo timbarsak mo iti TV Gumatang ka nga rudo ni Tibaro, bakit? Ay, saan anala ka ti gumatang manen? No agsasao ka, kaslad din padulin mo akwarta kanyak. Sapay at dati drama, abuya ko ma. Nyamot tunan. Umayak man, Mare. Agtugaw ka, Mare Jose. Ay, agyaman ak, Mare. Umayak laang makibuyang. Ay, Mare. Iyon mo lang ang titibe. Agbuya taado Mare. Ay, Mare. Mabiit lang. Mangisa ang akbiit. Ang mga numakaungat nila kay kwento na agawid. Naimbag ka pa, Mare. Naka-rice cooker ka. Saan ka amarigatan nga gluto? Abay, agraman rice cooker yung pinirdi nila kay mo, Mare. Ay, Mare. Nabetak mo dun. Sayang day jay. Kagatgatang milaang. Ay, day tatirigat ti madan iti kasta aklasin ti asawa, Mare. Timang perdi iti gamit ti paglaingan na. Isungarod nga awanin ti planok agumatang manen, Mare. Maanusan no anya ti adda.
Napay lang nga ron tar aramidam ngay. Makipurdiya ka Tarugyan ba rin ti agpundar iti gamit yaw? Awanan ti bibiyang ni bakit ko tatang. Ay na, naumamit ti niya. Si kanto nga may baraw. Di ka agnakay. Agsaysayang kay ti kwarta. Amom ngayon rigrigatan yung dagiti gamit yaw. Napamula ang pinirday. Awanan na. Dahita ti bidot ko tatang. May kawa tamano abulan nga gan-ano sa. Sapay paborito di buybuyagi ti TV. Pagyamanam lata. Ta saan nakapinanawan ni bakit mo? Siguro, no sa bali lang nga babae, ay awanin na. Nabayagin ngayon sukat na ka. Kontrola mo kami na, tibagin baraw. No amom anapulot ti ulaw. Rumwar ka dago sayin. Amom ti ugaling. Sikabat ti masalaw ko iti dalan, bubaw. Sa dino ti papanam. Mapana man makipurdiya na perla. Ijay, Di tamyanan. Nasken nga gurnungang na na. Tapno makagatang kami mutlang kinibakit ko iti gamit iti balay. sikanto mga gamin. Mahilig ka mang pirdi iti gamit no kasta na pudot ti ulaw. Hindi makontrol ti bakit nga na. Nairuam kalaeng nga main. Baliwam ti kasta nga ugalim. Tapno saan asayang ti kwarta ang nagrigrigatan yaw kembaka mau. Limabas man nila kay mo dito'y balay itay mare. Jak amo no sa dino ti papanan na mare. Saan mo't nagpakada kanya? Nangag ko ti pagsarsaritaan da kanina na perla itay mare. No husto tinangag ko, mapan makipurdiya di tamyanan mare. Aya, Isumat tinangag ko mare. nasaya at ano na panunot na ti makipurdiya. Tapno masukatan na dagiti gamit a dinadaol na mare. Isupay amare. Manuabulan mo tan nga gananos ka. Tangdan ko iti manungal daw bakit. Anwak dayta. Igatang mo iti gamit dito balay. Umanay ayamot dayta. Inutin ta bakit. At daman ti pakipurdiya at into no may alawas. Una umpay la ang agatangan dagiti kasapulan ta. Sumarunon to ti TV kin rice cooker. Amangan mat no gumata nga, kat perjem tumalaang manan. Saanan bakit? Kasano ang makasigurado Manipo dita. Agbalbaliw akong bakit. Kasta mo laang timbagam ide. Sa baliitan bakit? Seryoso ako. Oras siya akong taggastos iti gamit dito'y balay. Tas yakbot ngagpaysuti ng datail. Okay. Inton sumaruno alawas latan a gumata nga. Nagadumat dun taginatang mo agamit yung Mari Jose. Tangdan ni Bobong tinaigatang mare. Mayat nga ron ano kasta mare. Sanan ang masapol nga gananos ka. Rumbeng laeng amare. Isuma ngamin tinang perde. Rumbeng laeng asukatan na. No nalaing amang perde, nalaing kumamot a gumatang. Ay, husto ka mare. Marangag na kamot na. Narigat mo kanayon agamit latan ti papapanan ti kwartayo mare. Saan kayo ang makaurnong no kasta? Ay na wow. Anya nga ito nakakarto na binagkat mo, bubong anak ko. Ay, TV samay. Untata. Kimata kiti barong. Tapno ada ti pagbuyaan mi kini bakit ko. Kitaem Abangan no mapirdi manay. Saanin tata? Ay wana kong nagiti gamit mi. Kasta agamin. Tapno saan asayang ti kwartayaw. No napudot ti ulaw. Saan adag iti gamit yaw. Ti pangipapasam. Nagadoa kayaw iti paraangan yaw. Kastamot lang ti ko na ni bakit ko tata. Sige tata. Agpatuloy ako. Siguradong agur-uray ni bakit ko di balay. Hagan-anad ka anak ko. Tibiling ko ha. Di mo liplipatan. Ay, kamaudyanan na bakit?
Kompleto mo't lang ang tigamit dito balay. Kabarbaro mananda kita. Kita ama, ang mga nupirjam manan. Ay no, saanin ba kay? Agbalbaliw ako. Promise. Nasayaat mat nga rod no kasta. Tapno saan nga isupay a pagsakitan ti ulok no kwa. Mala, ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Agluto ak pa iti pang rabyanta. Tulungan kan ba kay? Ha? Mala, sumurot ka nga rodon ije kusina. Tapno na
mulam apit chay sunya. Manungay ti pananggatang da. Saan ko nga inlako, nana ko ring? Ay nawaw. Manula ang mga minan ti makita iti arubayan yaw. Manmanu ata inibos ni Mari Annabel, nana. Anya, Ay na, mahilig a dumawat day ta ako, Mari. kanayon mo siguro nga ikan Iso anay ruamay. Sa bali ti planok ita, nana. Nakalista amin adaw-dawatin na kanya. No kasta. Singiram daw. Saan, nana? Ingay silikan laso na adinawat ko kan ni Marison niya idinaminsan lakay. Naibusan Ay nawaw. Nagpartakan na naibos lakay. Wana ta na usarmay. Dapay matinakitak alaso na kan bunga ti sili na lakay. Uston bakit? Di mo man panggapan ti mapandumawat. Kaano lang ititimawat kay ti papaya kan marunggay. Sikakit dimot lakay. Sigurado amang ted ni Marison niya. Wan angam nakababainan bakit? Kanayon mo tin adawatam ti kumarem. Awanin ti libre ita panawan. Para silikan laso na laang. Ganun nagngina ti sili kan laso na iya palengke. Iso ahustong bakit? Kababaing. Dumawatak man iti silikan laso na Marison niya. Sagmano a kilo ti kasapula, Mare. Ay, basit laang Mare. Mga lakalaang di ta, Mare. Inayadam lang tamangan numakadadail ka pa eh. Sige, tamangal aklabiit iti supot. Ay, sana nakasapulan, Marison niya. Adain nalak kapang hikargaak. Anya? Adain nalak adwa a plastik, Mare. Tay maysa para iti sili. Ket tay maysa para iti laso na. Talagang agdadawat tayo tao. Anya ti ko na, Marison niya? Ay, ti ko na. Nagasang ti sili ang mulak, Mare. Uray dwala ang ti usaram kat mabalinan. Ne. Inruarong matman ang talista. Annabel bakit? Una, takitag no asino dagiti saan pa nakabayad iti utang na. 5 abulan na insipod insardang ko ti sari-sari store ko. Di damot malagi ti agbayad. Singiram ngamin ida May samat day dya Marison niya. May samat asakit ti ulo. Di na mo ti agbayad. Anya ti inutang na kin ka bakit? Ay nawaw, adu alakay. Adda ka dita adilata, mantika, asukar, kape, tinapay, kandad dumapay. Ay, ipalas mo na tatag singira bakit? Ang mga nung makarik na damag. Wala, no amuda ti makarik na lakay. No saan ngay? Agsingirak iti utang italakay. Wana, isupay ang maibayad iti abang. Irugik ijelaod. Ang di ka makiap apa. Agsingir ka na sayaat. Tapno maliklikan ti gulo. Basta sandak nga papain alakay. Tanuda kita nakautang pay laang tinapudot ti ulo na kanyak. Ay talaga ang makaungetak lakay. Ngalaw, wana yun. Sigamot din ti makaam mo. Among na niya tararamidem, Annabel. Saan mo siguro masapol nga ipalakip ko amin? Umayak man na kureng. Ay nga ti masapul mau Annabel. Umay ko lang singiran ti bayad ti utang yu idi iti tersenak na kureng. Adda ka di saan ko nabayadan. Adda pa'y balance mo nana. Mano nga bidan ti balance ko? 250 lang nana. Sige, bayada kaun. Unman, tapno isupay mat nga usaran mi. Ay wan gayam, adda ka din isaling di tabalayda nana? Madama ti trabaho. Malumpay siguro ti panagawin na dayjay. May samot dayjay adakkel ti utang na nana. Agsublikan tulad tanin ton malaman na bail. Sigurado nga da ibayad na takasusuldo na lang.
Agyaman nak, Marison niya. Ayun gayam, itad kun to'y bayad ti utang ko, mare. Amok nga iso ti gagaram. Ay nawang. Bainti lang, matiyaw awat mo kanyak, Mare. When tajay daddo mga utang ko, nabayadan nun, mare. Ay di kag kasta, Mare. Awan ti malagi po nagbayad ka. Uray piso, awan pa'y tinyawat mo, Mare. Oh, lista ak dahil mare. Kita tapno amom. Ay nawang. Anya ngay dagito'y, Mare. Listaan mo tinatang. Wan, listaan dagiti natang nga imay mo inalala dito'y balay, mare. At datipet sa kun presyo dita. Kita tulat na. Ay nawaw. Fully paid ako, mare. Daytan ti bayad ti utang ko kan ka. Agyaman ka pa'y kit ti ta-discounted ti daduma. O ala, awato mo to'y 20 pesos tapno malpas ti saritaan, mare. Ay, saan ang mabalinti kasta, Mare? Saan mat amabalin at imulak tinamnama, mare? Saan alibre tinaigatang iti similyakin abono, mare? No kayat mo akit mga lakalaangan iti kamatis di taparaangan, tapno uray saan kon nga itod to'y 20. Mga laka iti 20 piraso, tapno awan ti maibagam kanyak, mare. Saan kan alugi? Tanangi na ti kamatis ita. At ni Annabel, iterwarson niya anak kaw. Apay kanupay lang tatang. Kuna laki di ano pimanawan day ta. Urayan na kano ti bayad ti utang mo. Ay nawaw, impalawag kumati amin kan kwa na itay tatang. Apay aya asaan ang makauawat day taatao. Saan mat amabalin alibre dagiti nateng nga umay na daw-dawatan tatang. Rumwar ka laagan, anak. Agsarita kayo banan. Ang mga nuday tapay ti pagrugyan ti apa yung agkumaray. Ay natatang awanan ti rumbang apagsaritaan me. No agpatangken day ta ang Mari Annabel, makaamumutin ti oray marabyan dita no iso ti kayat na. Awan na talaga ti babain day di aso niya. Narabyanak paikit diyan nagururay. Awan mat nga rod na uray ko. Saan ka di nagbayad bakit? Agasem ngay. Tako na naabayad ka no ti utang na dagiti natang adinaw dawat ko kinkwana. Matlagayam. Anya pa lang ti pagpungpung tutam. Awan matikas diya asaritaan mila kay. Adama piman ti punto ni kumarim bakit? Awan ti libre itapa na way. Di na lang kaya ti agbayad iti utang na. Talaga anak kulbat nga agbayad day diya kumare. Kasi ka, agdatawat ka may. Napuskol mo teropam amapan dumaw dawat iti mula ti sabali at tao. Gusto lang, tinaramid ni Marison niya. Kasano kumatabiyo? Alaman, ipalawag mo man kanyak. Gusto lang tinapanuno ti kumarim. At least, awan mo ti utang mo anatang ginkwana. E di quits kayon bakit? Awanan ti utang niyo, iti tunggal maysa. Ma-stress ka talaga iti ugali day di ason niya, nana ko rin. Apay ay na Annabel. Kasano? Ti kano natang adinaw dawat ko kankwana, ti bayad ti utang na kanyak nana. Ay, mayat, ano kasta? Mayat, saan ang mabalintikas dyan nana ko rin? Awan ba't ti kasta saritaan me? Mga minpima, ti daw-dawatem kadakwada, Annabel. Gusto lang nga ikwits yaw. Nangina nga tati natang ita. Wanang ti panudutem laangan kitkwits kayaw. Awanan ti utang mau anatang kenkwana. Awan mo ti utang nakin ka. Kasta talaga, Annabel. Takwarta mat piman ti pagbalinan dagitin natang no ilako na. Kasano ngayon day talakay. Amangan no aramidan dagiti nakautang kanyak tikas iti inaramid ni Marison niya. Amangan no ikwits damat aminan. Sigano, dapat ito duma ang nagdawatam. Yak pa yan malagip. Dahil tangamin bakit agdadawat ka.
Sabali ti dawat, sabali ti utang. Una ang ti dawat nga. Bakit? Sagpaminsan lang nga. Sa nakanayunan. Ta siyempre, mauma da magpiman. Imbes nga dati lako da, awa na tadawatan mo tayo. No si ka nga tamat nga, iti adda iti posisyon da. Mayat ka, amang ipadawat iti lakom. Ay, saan alakay? Malugi ak no kasta ti aramidag. Lagaya. Kastamad, tirik na dagiti tattao kapag daw-dawatan ba kay? Sigurado ak amabain dalaeng amang paay kang ka. Iso nga uray dida kaya, mapilitan damang tag no kasta dumawat ka. Iso panunutan ba kay? No adu kayo adumawat. Anya laeng timabati kadakwada. Bannog laeng. Nawatam? Oh, nakasapsapa kamot nga imay, Mari Annabel. Mano ti pangilakom iti mulam a petchay, Marison niya. Ha? Mano ti pangilakom, kunak, tagumatang akman. Ay nawaw, saan mo adawatan, Mare? Saanin, Mare? Nakababain mo't no dawatag. Imbis nga daila ko yung. Agyaman akno kasta, Mare Annabel. Adamanan ti maigatang iti abono ken similya. Ken, adda kasukat ti bannog ko. Ay, pasensya kan amare, no kanayon ka adawatan ide. Okay lang, Mare. Lipatin tayon dayjay. Tinapatag kat nakaamiris kan. Narigat ngamin, no puro dawat amin. No ado kayo ngagdawat, awanen ati mabati kada kami. Awanen ti mabati nga ila kumi. Wen, Mare.
Ay nawaw, apay Jayli bakit? Nakumpleto kong ti kwarta para iti pustisok lakay. Ano kasta? Mabalinin nga agpapustiso ka. Katwan ah. Gumatang kanto mga ro diti abastuta bakit? Tapno tipid iti plete. Irwar mo nga rudan ti kwarta may gatang ah. Di mo liplipatan ti bugo nga. Wen ka day. Ti sigod na paggatangan ta, ti paggatangam. Diyak kaya ti daduma, Bran. Wen. Itamod lang ha. Noon niya ti awan iti kusina, ta iso ti gatangam. Bakit? Ay nawaw. Ano tinarabit mo iti buhok mo dyan na anak ko? Kulot mo tayo. Unat mo ti sigod a buhok mo. Impakulot ko, tatang. Anya ti makunayo. Bagay ko kaditi kulot. Ah, wag. Magbagay mo lang una, anak ko. Agyaman nak, tatang. Aguray ka. Nagpa-braces ka pa isamag. Kunak ano saan nyo amadlaw, tatang. Talagang asinsado, anak ko. Kasta talaga, no kaya tayo ti pumintas, tatang. Nasken a mayornungan. Saan adakas ti agpapintas? Lakit di, saan anagapo iti utang? Sa bagay. Gusto ka, anak ko. Itaam lang agurnong ka. Tapno makaasawa ka matang. Kunak lakit din no asino ti masabat ko anak ka face mask. Si kamat gayam Mari Merlin. Sa dino tinagapuam. Dita sentro. Adalaang inlakad ko. Ah, okay. Na, anya tinapasamak iti buok mo. Apay akulot mo tan. Impakulot mon samad. Un ata isumot ti kayat ko. Nay, naaladan mo tan tingipan mo. Braces day ta, Mari. Agraraman na talaga. Bagay ko saan ka di? Agin pipintas na agraraman. Anya ti ko na, Mari. Ay, awan mare. Agpatuloy ako, tanay. Nadagsanti ginatang ko nga bastume. Ayan nga, iti pustiso nga imparamid mo, Merline. Jakpay na ala, nana. Ikonam kanya katiso ti gagaram. Aguray akpay iti makalawas, nana. Kahit manungay ti binayadam. Dakkel mo't anana. Saan basta-basta? Mapan 10,000. Ay nawaw, nanginamot Wan ta manu ang ipon, kan nginginaan ka no, ti materyales nga aramaten da. Ay kumaya nga rod, ano kasta? San asayang ti kwarta, numayat mo ti quality na. Kastamat lang ti kunak, nana. Ay, amuyo ka day, nana. Nasalaw ko ni Jana di tadalan itay. Kahit Impakulot na kit din ti unat abuok na. Saan mat anay bagay ti kulot ken kwa na takas jay matirupa na. Agraraman na talaga, nana. ay nawaw, bayam ano isumot ti kayat na. Saan pa'y anaarabit ti pustisaw, ngamrinugyam manang ti agmaritais, kasano nga tangay no nakapustiso kan, kas iti sigod siguro manang. Ibagbagak laang mati opinyon ko, nana. Umayak man, Nana Pinang. Nay, si kamagayam dyan anya ti masapul mau. Umay ko bayadan ti kwarta a binulod ni tatang kan ka, Nana. Ay nawaw, at damo lang ti pagbayad ko iti utang ka. Pasensya kayon no nabayagan, Nana. Ay nawaw, okay lang. Tinapatag kat nabayadan nun ni tatang mau. Ni, ming-ming-mingan nyo matibuok ko, Nana. Ay, day tagayam ti bagbaga ni Merlin idinaminsan nga impakulot mo, uray saan mo matabagay. Anya ti kunam, Nana? Anya ti imbaga day ta Merlin? Ay sus, lawan ka. Oh, api an napauli mo kayo, Nana. Ay awan ti kayat ko asawan. Bagay mula unay ti kulot abuok mau.
Ay nawa, may tism mo itaba kay. At dalang ti pustisong ka. Ay na. Mapanak iti ayan damari tiling lakay. Anya? Mayatan, nakapusti sumatlaangan da taon. Mabalin manan ti makikaaruba. Nalpasan ti lib ko lakay. Bao na yun ti kasta ba kay? Apay, kontra ka manan si ka Jimmy. Inton kon, addaman ng ti makaapam di ta. No bilang mantadda, nakasaganak mat. Nakapustiso ka lang. Timangsit ka man ay. Ni Merlin, magayam ti limabas dyan, anak ko. Inaldaw mo't na lumabas iti paraan. O sa dino nga tati papapanan na. Sa dino kumapay ngay, iti ayan ti kumari na atatang. Siguro, nalpasin ti bustiso ngayong paramid na. Ah, isumit lagayam anabayag asaan anak ikaaruba. Bungal gayam. Isumot ti ko na nilakay na inay. Nabayagan na yay. Hindi pala napalama sa bulan. Iso anak ka face mask, idi na minsan anasalaw ko di tadalan. Kita, ang mga numaylaw, anong kaamanguyaw di tawa. Ay natatang saan ko nga ugali ti manguyaw iti padak ka taong. Palpalagi pang kalaang anak ko. Tapos ang kamaylawan manag. Pang self-defense ko laang no bilang laang tatang. Ah, self-defense. Wala, dadanangag ko ngagraramanak ka no, gapo iti panagpakulot ko iti buko. And panang pabrace ko kadagiti ngipin ko. Agraman day takit bibiyangan day ta Merlin. Limulat rin kaso, anak ko. Apan tumanin ti pagturungan na data. Depende atatang. Pinakawan ko idi, uray grabe ti panang dildilaw na kanya. Ngam no ulitin namanen ita, ay lumaban akmet tatang. Narigat ti agul uli maklaang.
Bakit? Awanan lakay. Ano tawanan? Si Pustisok. Ay, nawaw. Nan-ano ka? Nan-ano ti pusteso? Inbadak na ijay adyana lakay. Ha? Kasi ano pasamak dito? Apay, inikat mo? Mapan ka iti ayanda. Ibaga masukatan na ti Pustiso ka dinadaal na. Sukatan na ti Pustiso ka kunana abangking. Anya ti umay mo ibaga manong Jimmy. Mayak, dati na pati kapagsaritaan ta. Dinadaal mo kanumo ti pustiso ni bakit ko. Imbadak mo kano. Incomplete siguro ti istoryana ken ka manong. Ah, anyat pudno ano pasama kaya? Diyak ngamin nagustuhan ti bagbaga na nga agin pipintasak ngem awan ti mayat amang ikalay sa kanyak. Isuan na ibagak mat abang king ti pustiso na. Idi kuan nagkinabil kami. Gapo iti tensyon, di na siguro nadlaw anak nagtipustiso na. Isuan na ibadak kumita. Ha? Saan ko ngayon gagara day jay manong? Ay, nawaw. Ti addalaang mat iti panunot ko ide, kat ti makabalas kan kwa na. Ano kasta? At damag ang basol na. Nadalos ti istorya na. Apay, mga kami ngayon badak mo ti pustiso ni Merlin, anak. Saan ko ngayon gagara, tatang? Ay, kasi mo niya tao ah. Imbagampay kami na bangking ti pustiso na. Pudno abang king ti pustiso na, tatang. Uyaw tuma amin nga uyaw. Isu siguro anabang king ti pustiso na, tasao asao. Isu mo laang ti imo na anang kabil kanyak. Bimalasak laang. Makigudwa ka lang ni ti gastos na. Ah? Basol na mo't laang ah. No apay anadadaal ti pustiso na. Itaan niya ko maaga po, nga aggastusa. Ang dami lang ti basol mo. Tapin natula mo iya tao, anak. Self-defense laang tinaramid ko, tatang. Idi pa'y nga agul uli makak. May mayat matlaang no awan ti pustiso na. Tapno sardengan na ti kinamanaguyaw na. Ken kinachismosa na. Anya? Timangsit idinaadan iti pustiso. Tamakita no maaramid na pa'y timang dilaw. Wen no makimarites ita taawanan ti pustiso na. Anya nga iti kuna ni Jana lakay. Sukatan na ka no, ti Pustiso? Di mo naman ang masukatan pa'y day ta pustiso, bakit? Ay nawaw, nagngina ti Pustiso ka pinerdina. Siga magam tinangirugi ti apa. Kung kumporme ngamin ti sausawang mo kano. Siyak man mo no saan. Saan lata may parbang tikas dyan nga inaramid na. San na kanumot ngayong gagara, bakit? Uray pay, naigagara naman mo no saan. Rumbang laang asuktan na. Tadi na daol na kat nga rod. Kita man tinapasamak. Agrup-rupa ka di pa'y Pustiso dayta. At dami lang ti basol mo, bakit? Apay ngamin ang makipinungot ka. Naimbag ko nagsardeng ka dinariknam anat nagtipustisom. Saan ang mabalin lakay? Pag nakmam deta na pasama kan, taintong sumaruno, di mon ulitin tinaramid mo. Mano alawas nga inurnong ko ti kwarta pinagpapustiso. Kasan mo akma nga itan? Ay kagurnong ka ba na? Ngamin, oray mapan ka iti ayan ni Kapitan. Sigurado asan na kamutla nga matulungan, tadamot ti kamalim. Biyag tumot ti sabala at tao ti uyawam, kindildilawam bakal. Nay, nalipat ang samot nga insuot ti pustiso, Merlin. Awanan ti Pustisok nana. Ay nawaw, kano adamot idi kalman, idi nagis istoryata ije waiting side. Nagpinungot kami ka ni Jana nana. Jaking pagarup amat nagtipustisok. Anya? Nadlaw ko langan anat nagidimbadak ni Jana. Ay na, puaya. Dahi ta ang iwa mo nga main ti parikaw. Kung kumpurme ti di mo ibagbaga. Oh, makitam dahi ta.
Awan pa'y makabulan nga inusar mo ti pustisaw ngam nadadaal mo taon. Awanan na. Agurnungak manan. Another postiso manan, nana. Husto nga minon ti uyaw kas kada chismes. Agbalin ka sensitibaw. Sakbay amang ibalikas ka itidakas. Panunutom pa'y ti epekto na iti padam ataaw. Tapno saan da nga agbalin nga agresibo.